antuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran mang dene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi tua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan bija berbagi. Iring mangken nanam karma metulungin nak tuara. Yen damang ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan bija berbagi. Iring mangken nanam karma metulungin nak tuara. Yen damang ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang.
jiwane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Sarang kudu sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur kita jangan elingan ye yen kena hang nyanyi
sedang tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang kadem lingorahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane piral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajaku kos meliti ketapian melidulang dito di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan kaden lingorahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane piral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan larang mati kaya kramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane piral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajaku kos maliti ketapian melidulang dito di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan sepanas-panas api di kompore Nora sepanesan nepuk mantan jatunangane ya biastun beli subeng ikhlasan nanging enu
ada sisan kenangan. Semangan-mangan tajine mesangi nu sanget ngapan tatu ulian kehianatin megaten hubungan ngajak ati keputusan beli ulian nyakit hati. Sujati lo beli nu daman nanging beli sing lakar ngorang yening ilo gwendak balikan bisa beli sing kal ngenyakan yes beli ulehang basange lantangan sing nu ada kesempatan. Mangan tajine mesangi nu sanget ngapan tatu ulian kehianatin megaten hubungan ngajak ati keputusan beli ulian nyakit hati. Sujati lo beli nu daman nanging beli sing lakar ngorang yening ilo gwendak balikan bisa beli sing kal ngenyakan yes beli ulehang basange lantangan sing nu ada kesempatan. Sujati lo beli nu daman nanging beli sing lakar ngorang yening ilo gwendak balikan beli sing kal ngenyakan yes beli ulehang basange lantangan sing nu ada kesempatan. Lo kapahin malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sing dadi pesu alih-alihane mekejang buntu lo kang nguang malu jani sabarin likonen ngidangnya kapin lan kapahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat keliden payu positif beleng yening hidang
modal beli nu kuangan. Nyanyan jejah ila pasti kalduan. Anto sanggumine malupang tenang. Anten jalanan bekejang undang. Camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nu kuangan. Nyanyan jejah ila pasti kalduan. Anto sanggumine malupang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Rasa bangga ikenahe megae ke kapal pesiar, ngalih sekaya lebihan bandingkan duga sepidan. Dadi kuli gegaene serabutan, gaji telah anggon maya kontrakan. Mau bersekaya lebihan, ngemasin terus dadi korban. Kadi anak ngorahang beda ilohe di Bali, kudiang beli ngabang yeling luar negeri, sinah ilokal meli di sisi. Lewat Skype lah gengorten, sayang
tanpa sadar Adi raga sedang webcaman. Ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang Adi dong kene dogen di deren beli di telepone bibe Adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut kejamuan elenan di telepone bibe Adi orang rindu nanging sujatine Adi macumbu kejamuan elenan kudiang jani Adi buen lakar makelit matan beli pedidine nyaksian. Sadar Adi raga sedang wekeman. Ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang Adi dong kene dogen di deren beli di telepone bibe Adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut kejamuan elenan di telepone bibe Adi orang rindu nanging sujatine Adi macumbu kejamuan elenan kudiang jani Adi buen lakar makelit matang bali pedidine nyaksian. Awai sekonen Adi mesakapan Adi ngajakin beli ketemu Adi siksigan singidang nampesang pengidih reraman Adi ne kejodohan. Mejalan je Adi sampun kalahin beli mirip ten Adi jodoh raga ketemu buat saling tresnain nanging mirip ten ngidang kal saling gelang. Ampurang beli sing nekain undangan jejehin beli lakar sayan sebet jejehin beli ditu beli lakar ngaleng beli sing sanggup ngebukin nabi bersanding di pelaminan jejehin beli ditu Adi masing ngaleng janji nepi dan netain ucapan nanging Adi jadi megatan di
ikhlas karena dimetilan ulian beli sadar jodoh sing tadi sayang. Jalan je adi sampun kalahin beli mirip ten ade jodoh iraga raga ketemu buat saling tresnain nanging mirip ten ngidang kal saling kurang beli sing neken undangan jajahin beli lakar sayang sebel jajahin beli ditu beli lakar ngaleng beli sing sanggup ngebukin nadi kesanding di pelaminan jajahin beli ditu adi masing ngaleng janji nepi dan netain ucapan nanging adi jani megatan di relakan adi metilan boyo ulian beli ikhlas karena dimetilan ulian bisa dan jodoh sing tadi sayang. Uli si malu raga ketemu sintain mula saling nyambatang tresna kita masih nagana dine ditu sintain nuntut tresnan beline sing hitungan kengken ben mani ne penting jani iraga happy tanpa status iraga mademenan nanging subacara anak mekuranan tusing tain ingat teken dosa ni penting ngai kena hilaga bas keliwat ngulurin indria ngubar suarga aneh di sekala angin galah terus menjalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakar nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan
Lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mireng di radio. Lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi. Beli ngarepang adi ngaleh kurenan nemula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia. Galah terus berjalan berjaninglah pianaku renang Gestun batlakar nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan. Lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mireng di radio. Lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi. Beli ngarepang adi ngaleh kurenan nemula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia. Yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan ulian nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanjang barang ilo kemunai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari
Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Malu bangga lo ilam rasa GR pedidi, ireh buaya lo liu ngelas setok di sisi. Nak wani ne bener bangga ngor di sisi. Nak elo ne nakal, nak ngortan, nak lo sing olah harga diri. Ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan tipe jabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi. Ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Malu bangga lo ilam rasa GR pedidi, ireh buaya lo liu ngelas setok di sisi. Nak wani ne bener bangga ngor di sisi. Nak elo ne nakal, nak ngortan, nak lo sing olah harga diri. Sing ada nak ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan capang hidup ne bahagia. Dekang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasa yang hidup kuangan paling meulehan. Bikin kene tiang cing payu makan asdom karemangkin ngidang modintingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubane mati mekejang mekutang, amun cukuku sing ngidang kang mekelang.
tebrana tua senana nanging boya tetujon utama sugidan ke utama apa buin ngidang nulungin nak wareng boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang ngaturan semeton sareng sinamyan mugi manggih kerahayan boya jaulian tiang mungkin ada lebihan nanging ulian tiang masetain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan asdung karemangkin ngidang motintingan sangkaning mana tulus titiang aturan arto brana tua titipan nising pasti kau tetap belahan bisubane mati mekejang mekutang amun cokuku sing ngidang kal mekelan arta brana tua senana nanging boya tetujon utama sugidan ke utama apa buin ngidang nulungin nak wareng boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang ngaturan semeton sareng sinamyan mugi manggih kerahayuan Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi sisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang tan kerasa sampun galah
jalan katibane mangkin ring katujonan Kebatang rasa pemargine Yak siang uluke puniki Kan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa patang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pasirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mandeipun sami memanggil rahayu rasa pemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan seurip nih kerasa patang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pasirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mandeipun sami memanggil rahayu